ይታሰራል ይገደላል ከሀገር ይባረራል ይሄ ነበር አሁን ያለው ሁኔታ የተማሩ ሰዎች በቀልብ ባትሪ የሚፈለጉበት ሁኔታ እየመጣ ይመስለኛል የጊዜ ጉዳይ ነው ይመስለኛል ለምን መሰላችሁ አንደኛ ትምህርት ቤቶች ለውጡን ታውቁታላችሁ ከዚህ በፊት ትምህርት ሲማሩ ውድድር ነው የግል ትምህርት ቤቶች የግሎችን ታውቁታላችሁ ፕራይቬት ስኩሎችን ታውቁታላችሁ ተማሪ ለማሳለፍ አግቦ ነው ማትሪክ ኢንትራንሱንም ምኑንም የስምንተኛ ክፍል 100% አሳልፈለ ገቢ ነው ገቢ ማሰባሰቢያ ነው የግል የመንግስት ትምህርት ቤቶች ሚላንጆች ለምን ይቀራሉ በመን በውድድር ባለፈው ምንድነው የተደረገው ኢንትራንስ ፈተና ላይ ምን ነበር የበረው በየዩኒቨርሲቲ ነው እንዴት ታያችሁትና እንዴት ታያችሁ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ጥሩ ነው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሸከ ሶዳዴ ወዶ ኮሶዳታቱ ሪናሎ ላይ እንጀ ጥሩ ነው ይሄ ነገር ለምን አንድ ሰው ይንገረኝ ለምንድን ነው አታውቁም የትምህርት ጥራት ለመጠበቅ የትምህርት ጥራት ግን በዛይ ጥሩ ነው አው ገብታችኋል ነገሩ ለማንኛውም በጥሩ ካሰባችሁት በቂ ነው ይሄ የተፈለገው አገር እየመራ ያለው ሰው ሰርቲፊኬት እየገዙ እስከ ደረጃ ደብደቦች እንዲህ የተመራ ነው ለወደፊት ግን ስማርት ሰዎች አገር እንዲመራ ነው የተፈለገው በቃ ባለፈው እንደው የማለፉ ጉዳይ እንደባለፈው ነበር እንዳለ ተረዘረዘ አይደለም እንዳለ ቀራ ሰላም ውዛው ቀራ በፊት ኮፒ አድርጎ ቀጥቶ የሚቀባ በሙሉ ቀራ ይሄ አንዱ የዶክተር አብይ ልዩ ሲስተም ነው ስለዚህ የተማሩ ስማርት የሆኑ ሰዎች እየተመረጡ ነው ከእንግዲህ ወደ ውርስ እናንተም እዚህ ጠንክሩ ምናልባት ትወጣላችሁ ቀድማችሁ ከስንተኛ አመት ናችሁ አራተኛ አመት አለ ሶስተኛ አመት ተረጠ ቀድማችሁ ከመጣችሁ በዛ ከመጣችሁ ምናልባት አልተረጥራችሁ እዚህ መጠንከር ነው ከእንግዲህ የሚመጣው ግን ተጣርቶ ነውና እናንተ አሁን ከተጣሩ ሰዎች ጋር ምናልባት የምትጣሩበት ምን ስለሚቀመጥና ስለምትባረሩ አገር በስማርቶች እንዲመራ ለውጡ እንዲመጣ እኔ የራሴ ንባብ ነውና የራሴ ተስፋ ነው አንድ ይሄን አስተላልፍ ያለው ይመስለኛል እንኳን ደስ አላችሁ ይሄ አንድ ነገር ነው ሁለተኛ ለውጥ አለ ሁለተኛ በጣም ወሳኙ ነገር እናንተ አዋቂዎች ናችሁ በየዩኒቨርሲቲው ሄጄ ነገር ማስተላለፍ አለብኝ አሁን ለምሳሌኛ የመጣ ነው እዚህ ጋር ያሉት የአካባቢ የጋምቤላ ዱዓቶች አሉ አይማዎች አሉ እሱን ለማሰልጠን ነው ሼካችን ናቸው ለዚህ የፌደራል መንግስት የፌደራል መጅልስ የዳዕዋ ዘርፍና ምናምን በጣም ሰፊ ስልጣን ነው የዛ ኃላፊ ናቸውና እሳቸው ነው ያመጡን እኛ በሰበሰቡ እሳቸው ነው የመጣ ነው ስለዚህ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አይማዎቹን ተድሪብ ስናደርጋቸው በዚህ ባንጌ ጋምቤላ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተሰበሰብነው አይተዋወቁም በተበታተኑ ናቸው ሰው ደግሞ እንደው ዩኒየን ካልሆነ ካልተባበረ በቀር ምንም አይፈጥርም አሁን እነዚህ አይማዎች ምናልባት እስላማዊ ትምህርት አላቸው አካዳሚክ ትምህርት የላቸውም እቅድ የማስቀመጥ በጣም የሚገርማቸው ነገር የሚያሳዝነኝ በተለይ ይሄ ክልል ሌሎቹ በጣም ለእስላም የቀረበ አምሮ ነው ያለው እዚህ ያሉት ማህበረሰብ ነዋሪዎቹ እስላምን ለመቀበል በተፈጥሮ ላይ ነው ያለው ወደ እስላም ለማጥራት በጣም ስክሪ እስላም መሆን ነው እኛ በትክክል መታየት ብቻ ነው እንዲሁ ወደ እስላም በጣም የሚገርማቸው ነው ሌሎቹ ትሪኒቲ አንድ ሶስተኛ ሶስት ሁለት ምናምን በላዕ ነው እስላም ግን አንድ ነው ሁሉም የሚሉት ፓጋን ሰዎች እነዚህ በኋላ የቀሩት እንግዲህ በዋቀፈና ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ አላህቸው አንድ ነው እዚህ ምናምን አንድ ምናምን ስማቸው አንድ ነው ሙሉ አንድነት እስላም ነውና ሁሉም በጣም እስከ ቦረና ድረስ ቦረና ጉጂ ጀሚዓን ለእስላም እጅግ በጣም የቀረቡ ሌላው የሚያስቸግራቸው እዚህ ደግሞ ፓርቲላይዝ እንደሆነ ያምራላችሁ እጅግ በጣም የዳበረ መፍሰስ ብቻ ነው የሚያስፈልገው እዚህ ላይ ስለዚህ እነዛ አይማዎች እዚህ ያሉት አካዳሚካሊ ስለማያውቁ እናንተ ራሳችሁን አደራጅታችሁ የዳዕዋና ሲስተሙን ሰርች አድርጋችሁ ሲስተሙን ለማቅረብ የዳዕዋ ሁኔታውን ለማቅረብ ከነሱ ጋር ጥናት ለማድረግ እዚህ በተለይ ጋምቤላ ላይ ከውጪ የመጡ ከአውሮፓ እጅግ በጣም የተለያዩ ድርጅቶች ያሉት እዚህ ነው እነዛ በሙሉ በጥናት ነው በተጠና መንገድ ነው የሚያስተላልፉት እኛ ግን የሚያጠናላቸው ሰው በሌላ አካባቢ እንደውም ይመስለኛል ተማሪዎች ተሰብስቦ የአካዳሚክ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ባሌላ እንደዚህ አግኝቻቸዋለሁ ህብረተሰባችን የማያውቅበት አካባቢ ማዋለ ህፃናትን በየቦታው እየጠቁ ማቋቋም ጀመሩ ማህበረሰባችን ማህበረ ህፃናት የሚባል ነገር ያውቅ ማዋለ ህፃናት ኪንደርጋርተን የሚባለው ይሄ መጀመሪያ በጣም ወሳኝ ቦታ ነው ህዝቡ አያውቅም ልጆች ከ7 ዓመት በሙሉ ሜዳ ላይ ሄዳሉ የከተማ ግን ገና እናት ከወለደችው በ6 ወር የልጆች ማሳደጋ ቦላይቶ ይጣላል በአጠቃላይ ለማለት ተፈለኩኝ ጥናቱን የምታቀርቡት ስለዚህ ነገር የሚገባችሁ ካርታው በአእምሮአችሁ ውስጥ ያለው በጥናት የምታቀርቡለት በጋራ መስራት የናንተ ወሳኝነት አለውና ይሄን ነገር ከነሱ ጋር እንድትሰሩ መጀመሪያ ራሳችሁን አደራጅታችሁ እነሱም ይደራጃሉ በዚህ መሰረት በእናንተ በኩል በተማሪ ሰው መልክ የማደራጀት ጉዳይ የመስራት ጉዳይ እቅድ የማውጣት የማጥናቱ በእናንተ የቀረነውና
ይህን ነገር ከነሱ ጋር እንድሰሩ ለማለት እፈልጋለሁ። ወጀዛኩም الله خيرا لحسن استماعكم الله ይርዳችሁ። ሌላ አጋጣሚ ካገኘን ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ እንገናኛለን። ጋቢላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ትጋብዙኛላችሁ? ሌላ ጊዜ ልምጣ? ይመጣል? ሰላም አለ ሼክ ፈቀዱልኝ ነው ሼክ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። والله جزاك الله خيرا شيخ محمد حسين أرجو جنيني أرجو توارو ما قرره وكجلت واني بربادات الرلين أرجو مسنتره إن شاء الله رب جزاء ثاني أخفلو جدمتو جولته نوان توكو جوفده مالي وان خطأ منا يو ويا لما أسبول نياتي ساتوري بلا برسيسوتا يونيفرسيتي مدولابو بلا بكسني بوته نما تازيات تقولوا أبي خبارة كديدو تكابلا كسينا قرر برسيسوتا خرا شاشمنيتي في دودولا برنوتا بويا سنبتا براتوتا فكنو أصديما برسيسوني يونيفرسيتي مدولابو كان قدو نما دي دما سنو تقوبي سوداف أما دي دما أول نفيسادو نما دي دم نسوني صدر كابر نوتا سانين بي نورينو نجي نيامدورا اسم بيخوني مالا نموتا سني قوبي سنيوجي نما باتمي كانو فيس يو تكاتي أما دي دم صدوم نفيسادو غنا دلتي قدتي براتي قوباوي وان إيراتوري تكا بلا أكنا قدون أقردو بلا قدو أكا بيتي نمودتي بلان صدو أمة اللي ربين إراها بسو بكسان اللي ربنا منوها بوسو بلان سن بلا قدو دا إسن اللي ربي سناسب برسيسو بلا لا فامي لغتي بلا نمني ولد درمتي نما جنون أمن ملي بلا بيبوتي وان الفاتحة ري غران قلبي نجابسي وان ربين قدر مو نمني أول تنجرو جرسن هجي إسان أمتا فوجتا تران وان بريدو أم إسان جان كان سمو أمتا قرود أف سلا قويا نمني بوقاتو قويا سفتي في الهدا سن اللي سمونا ما قرود أف بيتا كرا تكتي صوتو سوسوان بلان سن إسان مدتي ربين أكما هجي سانتين غلطة إسانيها خفلو أمتا اللي ربي راهام بسو بكسان اللي ربين نمنوها بوسو جيتشو بربادي ادو بلا قدو ترتي اسن ارغچوف اسن مخنانو ربي سناسب برسو جيتشو بربادي دو نما دي دما برسي سوتا ميلا لا جولتين والله فامي بر اسن تو بيخا وان كان نرد ان شاء الله هنگر وجيتشو بربادي الله توما جزاكم الله خير الله أكبر 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 شيخ كينيا يا ربي عمري ساني نفديرس آمين عمري ساني ربي نفديرس آمين شيخ كينيا ذاكر إيجا برديرا دايتشو أنا إيجا نسلو في أمتا أفري إيجا قافا وقات كفار فرّاج الكبير جتشولا جماعة كينيا جماعة يونيفرسيتي هنا تجاجل أداء قولودان دعوات فني تقولودان كيسمى أداء فيدوفين واحد دونو فجتا أسين نوجهالي جرنجت شودا ربي جزاي ساني في الله خفلو آمين ربي درجة ساني أولو ففود آمين إن قد برنامج بريدة قاف مسجد خنجار في ديمنو أبو حيدر داعي كينيا بكمان وفي يامني أسين نوف أكا أرجم نوف تاسي ساني جزاء ساني دال لي ربين فردوسي نوف تاسي سو هالراس شيخ كينيا جالتما خنوتي إيجا جامبيلا دفنجت شود أجيني إيجا لي جت حاجة إنسان دفني أس مسجد كينيا نوجه نوتي أكم التري ميلا يبسا يبسون دلير الله أكبر الله أكبر ما شاء الله إنسان يوجو والأرجو كينيا في اللي ربي كينيا في قلني هجهو أتشمانو واني الريفو إيجالين في تدا إن شاء الله وتوتقول لي التنوفو فني دعوة إنسان ينقوف نيتشو والله يتوتنوفو فني قافة إشاي مغرب جدّر أجر أسري تسكت جان أسري راخفني هاجي إشاي ديمنا جتشو جرة تري قالوا ما مس برنامج براج جرا جتشو رجافنو تيمامي أما استيكو وانت جن نياتو مالي إرجع خينيس دبر فني
إن شاء الله تتلامت اللي تنواساني بهني أجا مغربا وجن سلاني وبهني نتولانا كم جتن الله أكبر إن شاء الله مسجد خنا إيجار وداف هنا أكو أجرتن مسجدنهم مسجد هاجناتي هاجو مخنا مسجد هاجنا خنا برتان كن هندي برتان إبسة ديول قرين بوتان قوتميتي هو أنتاو دت لبنان قرما قالا دي مي صلاتي تشو يا جماعة سي وجين سلالنا كامباسني لما تأوس ويا جماعة قالوا أسلفني وجين سلالنا مسجد خنا جار وداف أمني إثيوبيا قوتو أشاراني ساني خان كيسن جرينجرو جوتشو جمعة مسجد هندر ديمني مسجد أدى أدى بيخين هندر ديمني أكسفونا أكسف وكسيمت الله أكبر قرف ولدراتيف برتوني دفن ركنا نتي أجر ريحنا أجرون كبن إساني سوان كان أولي فوي فتشو كبن كان جاون سوسوتشوا تري حاجة دندينيو هنو وان كان لفكيني قرو أمس لفتي نتلبالا يودن دامي لفتي نوبيتامي اللي بريدة إساليني بربانا أكسما كامباس أوليرا قرا برتا إبلا ما أولي توتي برتا لفتي كلان جتشو لفتي خاني جماعة جامبيلا يونيفرسيتي لا لفا متر شنتما في شنتمي جرا جتشو لفا كلها أجرو مسجيني أشر جرو مسجد سديتي في سجلي ويتي برتان هندي والجهة تاي قرآن اللي كرو الأفدان ده أنجرو هو وجرو خنا وجين جتشو خنا فركين هيد نور رجرو خنا أمة إسلامك أبني خيسة إينا خيسة بانا شيخني خينيا أسمان إرجاها اللي نما إسان يوجين حريروك أبو هندتي نما مسلمة أبو ليان خينيا خبر إلمان إساني اللي إسان الرابع اللي في أسب برد شفتا وخنا اتيادة سيادة خنا نودا برسني إن شاء الله حاجة دندامين واتكو لفتي خنور الرابع التي مسجدة لفس أولي سنة التي أكا إيجار روف مسجد مجلس الفدرال اللي أكا وان خنا أجهي ومن خينيا حواس نبلا مسلمان اللي وان خنا أجهي أكا وان كان نوبر مثلا أسمان أمس الآن بربادة شو إن شاء الله وائن الله أكبر وائن هو وائن جرينيا سكيسا أكاتا ألفينا التنين نقاقرو شيخني تكو دريلور رفاني هو على تكو نبي خنتا نما برا دكتور اللي رفاني جرنا فكاتا أرجو جرن هو كمي تكا خيسا جروجتشو إن شاء الله لوني خنام بود رفوانا كانت إنكمو هنكبو أكو مثلا أما حواسني خين هدون حواسني جنب لا غير إسلام رفوا جرن جتشول especially أكبابي يونيفرسيتي هنرتي غير إسلام سينات جرن جتشول هون بوآ برتوني أسكوبت شوتي وان تيف أمتها خنا قبسي سوداف إسلامني أسكيسة percentage أيو لالي percentage لما سدينجو جتشو جنب لا خيس إسلام نجرو لالتان جنب لا percentage لما سدينجو إبرة جتشو هون داو وري إسلاميان هيروسون هيرتين في تأجر جتشو خنا أسديبي سوداف خرا حقيقة مولي سوداف إن شاء الله جمعان يونيفرسيتي جنب الله هم قد لابتي يو ميلا لما قد لابتي confidence يجمع عن قد لابتي وان كان دلقوا لي دندو نيدن دي جتشو أبدا أمنا وان تيفي إن شاء الله أستاذنا اللي خنا رتي أكا قرا إسانيتين وان إسان الرائق منو بهني وان كانت هواس إسلام على كانوا في برمة تشيسن أسمان قافت شو بربادة تأمنوا تمر اللي أتونو دامني سلامتا بريدة الأول برا قال لي أكم جتن الله أكبر الله أكبر እንግዲህ በአማርኛም ያለው መልእክት እስከ ዛሬ ድረስ ይህን መስጊድ ብዙ ለፍተንበት አላህ ረድቶን ብዙ አኢማዎች ብዙ ዑለማዎች ተሳትፈውበት ይሄንን የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዛሬ ወደ 500 የሚያክል ተማሪ የሚማርበት ዩኒቨርሲቲ ያለው የጁምዓ መስጊድ ይሄ ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እና ይሄ መስጊድ በጣም በመጥበቡ ምክንያት ግማሹ ጁምዓ ወደ ላይ እየሄደ ነው እየሰገደ ያለው ወደ ከተማ ሌሎች መስጊድ እየሄደ ነው እየሰገደ ያለው እና ይህ ጀማዓ ደግሞ የሚቆም ከሆነ ምናልባት የዚህ ኡማ የዚህ የጋምቤላ ክልል ሙስሊም ጀማዓ ቢያንስ በፐርሰንት ስናሰላው 3% እንጂ ከዛም ይበልጥ አይነት ነገር አይደለም ማለት ነው። ይህንን ማህበረሰብ ወደዚህ ለመጥራት ይህ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ተማሪዎች ጀማዓ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ይህንን ጀማዓ ለማቆም ይህንን መሬትም ቢሰፋልንና እላይ በአዲሱ አሁን ብራንች በተከፈተው ካምፓስ ላይ ሄደው ዳዒዎቻችን ቢያዩት ደስ ይለናል። ሰዓት ካላቸው ኢንሻአላህ ከሸዳክር ጋር ሄደው የሚያዩት ይሆናል አላህ ካለ። ያንን 50 በ50 የሆነ መሬት ባዶውን ቁጭ ብሏል ማለት ነው። 8 በ9 የሆነ መስጊድ ነው የተገነባበት። ያ መስጊድ ደግሞ ለተማሪው በቂ የሆነ መስጊድ አይደለምና ያንን ነገር ወደ
የሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህንን ነገር እንዲሰማውና እንዲሁም ደግሞ የፌዴራል መጅሊስ ይህንን ነገር አውቆት ለችግራችን ለጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ችግር እንዲደርስላቸው በዚሁ ጥሪ ለማቅረብ እንፈልጋለን። ኡስታዝን በመጨረሻም ደግሞ የመጨረሻ መልእክት ኢንሻአላህ አስተላልፈውልን እስከ መግሪብም ድረስ ቢቆዩ ወይ ደግሞ ኢሻም ራሱ ቢቆዩልን ደስ ይለን ነበር፣ ግን ሌላ ፕሮግራም ተይዟል ብለዋል ሸዛኪር እና ወደ እሳቸው አሳልፋቸዋለሁ። ከዚህ በላይ አላወራም። ኢንሻአላህ ምን ትላላችሁ በዚህ ነገር ላይ? አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቀጥታ ወደ ኡስታዝ ላስተላልፋችሁ ኢንሻአላህ። አልሐምዱሊላህ ወኒ አስራ ጀኑ ዮጅራቴ mara kongo bokana finikini amuma wa asla banne dam sakhana sirra fune demneni boda amana lena kanuratin banne asuma fula khaysan dura dabadde dam sagodu barbada hawasni tamsasni amma siti ka kun tamsasa kallati wan tayf hawasni muslima خبيتين خيس جروفي خبيتين را على جرولين براتوتا يونيفرسيتي غامبيلا خامد امسانوتي داما جيران كانا بكاما إسان تتافي قدني بكتنا أرغتان بكانغا متاتي قبتان كانا منا خنا مسجد هنگا خنا إرخايتان دچين تونس ركوان تاتف هيمنا ساني نمود أغايا جرا حواسني خينيا بكجرور را إن شاء الله وان كان را أكا قودة فدتني دچين أكا غامبا سنم تنيتي أولا خنا دچين يوبال لسوفة دانا كوان جرتوتي كنا ميري خنافو إن شاء الله ركوتن أكا ولينو إرا فرو دام سفولو مساني درو دابت ليدا برسو بربادا وانخني وان قدادا وان جولي أرى براتوتا أرى قفامي براتوتا غنا همد الدنيا تنجرت هنگا يونيفرسيتي تنبكا خنا جرتو برنوني أسيتي ديمو جولين أسيب فيدة تجيشودا وقفي قد عمري سا ديراتي نمو بكا جرو را كوان كان را قودة فدتو دام سدبر سو بربادا فولا درا اسني وجه والقندمني نمني مو جوليتنا غرغارو برباديو جرات hamma isaani wajji waliq indeysine accounti isaan qabanii fi waan tokko tokko waliq indeysinu nutimmoo dildila taane isaani wajji isin wal agarsiisu ni danda'ani namoonni ijoolleetana gargaaruu barbaadan bakka kana bituu feetan gargaaruu feetan na qunnamtanii hanga yeroo ijoollee wajji wal isin qunnamsiisa asumarraa dhaamsa keeysan fuuluma keeysan dura dhaabbadhee dabarsuu barbaada inshaallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Inshallah dachiin naannawa kana jirtu gatiinsi yoo akkami bitamti hammam takka yoo argatan bitamti san fuuldura waliin ijoollee waliin haasofnee laalla. Dhaamsi immoo dabree jira namuu dhaamsi gurra isin haa bu'u dhaamsa ilmaan keeysaniiti dhaamsa ilmaan biyya teeysaniiti dhaamsa ijoollee abdii hegereeti nutilleen turjumaanuma taanee dhaamsan irra deebine malee dhaamsa dhaamee jira inni hogga dhaamusan nama hundatti nu wajji dhaame nutilleen kanuma bakka bu'aan keeysan dhaame san irra deebine hawaasa keenya hundaanuu dhaamsa geenye inshallah dhaamsi kun khabara khaan deebu rabbinu haa taasisu isinillee rabbiin barakaan isin haa galchu dachiin isin hangana irra laffaatan inshallah teeysanuma yoo rabbi fedhe inshallah dachii bal'oo biyya gambeellaa tana keeysa bismillahi rabbi waa bakka isinitti hin dhabu rabbi bakka isinii haa godhu rabbi isinii haa bal'isu nuti isinii wajji turuu waa nu dadhabsiisu laakiin sagantaa qabamtee jirtuutu مغرب عشاء جدو کا جنوت اللي دران قلبي نجابت مال مغرب عشاء جدو سامم تكاتي جنة بود ربين كما أسري نوفيدون نتي وان بريدا جنة يانا أسي أتش إن شاء الله يرو برو شرّا إتي ولتين دي بن ربنا هاكون نمو جزاكم الله سنين جنة جولتي يا رب سنها خبجو رب سنها قدسو تخسات رب سنها تيسو كم بترى في ورف شيني ها سوانسان سموته يسن أكثر ربي سنياتاج علمين نورا جان نور رخون إفاجتشو إفان كنمو قلبي نما هندرن قبطو
قلبي صافي قلبي ربي وجين جرتو قلبي قلقل رقبتا تغدن ديت قلبي تيني همت الرائيني وان بريدا كبك خنا اومش نقولون برباكي ربي برخارسن هاقلشو ديرا في دبرتي شمران كيسني في درجة جيس هندا وخير رب سرعسن هاقلشو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سنين جنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتهم يلنم እንኳን ደስ አላችሁ ምን አይነት ድልኞች ናቸው እናንተ ይህ ተማሪ የዛንድሮ ተማሪ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ በጣም ድልኞች ናቸው ምክንያቱም እድልኞች ባትሆኑ ይህ ታላላቅ ኡስታዞቻችን ካለናንተ ጥሪ አልጠራችሁትም ምን አላረጋችሁም በራሳቸው ጊዜ በእንዲህ አይነት እናንተ የምትፈልጉትን መልእክት ማስተላለፍ መቻላቸው እድልኞች መሆናቸው ነውና اللهنا مسكنوا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين በዚህ በተጨናነቀና በጣም ጠባብ በሆነ ለናንተም ለነሱም በማይበቃ ቦታ በማይመጥናቸው ቦታ እናንተ ልጆቻችን የኢትዮጵያ ልጆች ብሎ እኚህ ኡስታዛችን ታላቁ ዳኢ ሼህ አሚን እብሮ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ስራ አስፈጻሚ የትምህርትና ዳዋ ዘርፍ እዚህ ቦታ ተገኝቶ ንግግር ማድረጋቸውና ያቀረባችሁትን መልእክት ቀጥታ አየር ላይ ማዋላቸው ትልቅ እድል ነውና እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምላችሁ ለምን እዚህ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ነው እዚህ ያለው የኢትዮጵያ ልጆች ነው ያሉት ተሳቸው ስለዚህ ይሄንን የሚሰማ ሁሉ አባት ይሄንን የሚሰማ ሁሉ ቤተሰብ ይሄንን መስጊድ መልእክታቸውን ተቀብሎ በአስቸኳይ መልስ እንደምታገኙ ምንም አይነት ጥርጥር የለኝም ስለዚህ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ ይሄንን መልእክት የሚሰማ የቅድም የነበረው ምክር ምናልባት ይተላለፋል ብዬ አስባለሁኝ ልጆቻቸው በዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ አይነት ችግር ላይ ነው ያሉትና ከጫፍ እስከ ጫፍ ከዳር እስከ ዳር የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ልጆቻቸው በእንዲህ አይነት በዚህ ከፍተኛ ሙቀት ባለበትና ከፍተኛ ጠባብ በሆነችው ቤት ላይ መቀመጣቸው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእናንተ ታያቸው ይመስለኛል ይሄንን ቶሎ ምላሽ እንደምናገኝ ሙሉ ተስፋ አለኝ አፋን ኦሮሞ ፋቲኒ እስን ወራ እድልኛታት ወራ ሚልካሃቹ ወራ ሚልካሃ ተማሩኒ አለናኩን ወሪ ኤቢፋማኑስ ወሪ ወጋ ለማስ ወሪ ጓጋ ሰዲስ ወሪ ወጋ አፍሪስ አከዚት ፍርሳ አከከና ከና አርገቹን እስን ወራ ሚልካሃዳ ረኩን ኢንሻአላህ ረኩን ትጅርተንኩን ኢብኒ ለፋ ከንጅሩኩን ኢብኒ መስጊዳ ከንጅሩኩን አማ ኡመተ ኢትዮጵያ ቆፋ ኦቱንታይን እስላም ዓለማ እርጋን ከሰን ገቲ እስኒ ቀቀበ ጅሩፍ ኢንሻአላህ መልኪ ጉዳ ዮካኒሞ ዴቪ ጉዳስ ጊዜ ዲዮ ከሳ አርገተን ጀነያና ከናፉ በገገመደን ኡስታዝኒ ሼህ አሚን እብሮ ከራይ ሳኒት ነኩ መስለመን እስኒ ተከታተሉ ሰዓትን ኦቱ ጅራተ ኩመ ሳንስለይማኒ ሐማ ሀጋ ኢሻት ድረሲ ስንረብ በር ገነመ ሱቢ አጀመራኒ ሐማ ዙሪ ጀመራኒ ሐማ አስሪ አስራ ፉዳኒ ኩኖ ሐማ መግሪባ እኒ ቦቃን ነንጀን ነበር ጆሌ ከኛቱ ላልን እንደም ጀዳኒ ሩፋን ረቢ ጀዛይ ሳኒ ያከፈሉ ኡስታዝ መሐመድ ሁሴን ኡርጎ ቀድም ለናንተ በሚገባ መልኩ እናንተ በሚታወቁት መልኩ በእናንተ ቋንቋ እናንተን አናግሮ በጣም ገብቷችኋል ወይም ደስ ብላችኋል እንዴት ነው አላሁ አክበር አላሁ አክበር ዛሬ የአማርኛም የኦሮምኛም በእኩል እንደተደሰታችሁ እርግጠኛ ነኝ የማንም ይጎለው አማርኛ ነው የሚጎለው የአማርኛ ይጎላል ዛሬ ቋንቋ ኦሮምኛሳ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሁሉንም በእኩል ስላገኛችሁ ዛሬ ትምህርቱን ብቻ አደራም ብቻ ሴትም ወንድም ወደ ተግባር እንደሚታውሉት ስለ መስጊድ ጥበት ስለ ቦታ ጥበት አታስቡ ኢንሻአላህ እኛ አለን ብለዋል አላህ ይሄንን ጉዳይ ምላሹን ማጋይቶ በቅርብ ጊዜ ደውሎ ቦታውን ተገኝቶ መስጊዱን ተገንብቶ ለምርቃት የምንጠራ ሰዎች አላህ ያደርገን ሊካማቸውን ሊፋታቸውን ይሄንን አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈላቸው ይሉ
ሁሉ ኪሎ ሜትር አቋርጦ የመጡበት በእያንዳንዱ እርምጃ ደረጃቸውን ከፍ አላህ ያደርግልን። በእያንዳንዱ በሌላኛው ወንጀላቸውንም አላህ ያራግፍልን። ይህንን ያስተላለፉት ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለሙ የሚደርስ ስራቸው ድሮም ዳዋ ነው፣ አሁንም ዳዋ ነው፣ ለወደፊትም ዳዋ አላህ ያደርግላቸው። ዳዋቸው በንግግር ብቻ ሳይሆን በስራ ነው ይታወቃል። ለእናንተም የተላለፈ ከዛሬ ጀምሮ አንድነታቸው፣ ፍቅራቸው፣ መከባበራቸው፣ መማራቸው፣ መደጋገፋቸው በአዲስ መልክ ከዚህ በኋላ እንደምትቀይሩ በስራ እንደምትለውጡ እርግጠኛ ነኝ ኢንሻአላህ። ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.